I veliki pozdrav s vama je Matex, našeg lepo radimo zašto je Boruto razmažen. Hvala na ime Balkancu koji me šerovao carstvo. Postavite grupu u opisu, krenimo na klip. Klizim kroz oblake, ja letim, mogu sve. Snaga nosi telo, dušu hrani, puni je. Borimo se, napeto je plamen, guta sve. Ljudi koji gledaju Boruta možda znaju zašto je on razmažen i zašto se tako ponaša. Oni koji nisu gledali Boruta ga prozivaju jer je nezahvalan, jer njegov tata ne provodi vremena sa njim. Govore kako se Naruto bori za svoje selo i borio se za čitav život. Ljudi, Boruto ne zna Narutovu prošlost. Boruto tek u aprilu će postati zanimljiviji jer će proći jedna godina od emitovanja prve epizode Boruta. Boruto će najvjerojatnije saznati Narutovu prošlost od Sasuke ili Kurame. Samo da se zna, ovaj anime ne piše Masashi Kishimoto, već njegov brat Seishi Kishimoto. Nadam se da se video klip, ako jeste, ostavite like, a mi se vidimo, hvala vam za sve, najjači ste. Peace.